Mai le tai le tuangai e le iai se taimina ia whaongai luna tofi pāle mia e tofi e nisi o lana whanau ia wanoa whaingaluenga sa talo sangai ma ngā lulue ai I le malo. So bonga le man Jackson Montafo. E tomo pia le tau filo te tai le tuangai toila e palu pe soli ai se lele malila ngoi e le tau ana wao ia wanoa mo whanau a le atino e talo sangai inga luenga le malo pe awha ia nga waa ma au sia I whaelunga e fo I mai malato ma universite sa o ngai o le pe itanga wawala lata po le conflict of interest I te tono le malo o stasi le oito na langa I te tono le parliament il funutanga na mawai nei a ana whamanino toila e pa. Akalii mai le lile o koe rupe. O le mome o afo. O le conflict fo ile wakura whanga o se vere si. O le mele le whenga whaamai le vanga le ngei. O aia le kamaikiki e anga waa. Maululunga o anga whailonga. Pefo ila o le lile o yongo. A whaia ka sanga. Saulei unga, e whaukoenga, kaliana ka penaka. Me umanga whai I rokai. Sa mako iai ma whime, sa mako iai ma lau. O ke le whao ngā whakasi. Le malosi le ngā, e whakoe so wakari I runga. E o umai le. The process. Le process po le wala le mea. A whaia le kalwhenga I kaka le api. E lo wa fingen kalsanga. Yeah. Bachelor of Commerce. Le mekau trade. Kalsanga le assistant al kaka pule rua. Yeah. I le mseo. Nga mele lunga al kapenaka. E lo wa fingen malesi kamakai. Nga ile o le whakua ngā komiki o malkapenaka. E piki kamakai le ngā. Yeah. Ale piki o lo wa fingen nga o mai a whakwhai le whakua ngā ma. Ia. Ale piki e lole o lo wa fingen. Ai mawo runga aku o ngā whairo. E ngā lola e lo wa fingen pule o ile prisingisi fo ile women in business. Yeah. Yeah. E pe o le pe lua e kausanga ia I. Koe wha mawai mai lo sa walu whairanga ia ki ngā. Ala e whaiaranga ia ki ngā e ngalue iai. E le whaulani mta upu ma lo o mapuna ane pea I le tele o taimi o whelafo inga I le pāle mine.